আমি বিটিআৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ট্ৰাইবেল সংঘ তামোলপুৰ জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, জনজাতীয়সকল খুব সহজ সৰল আৰু খুব সহজে আনৰ কথাত পতিয়ন যায়। ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি BTC অঞ্চলত চাওঁ, BTC চৰকাৰো খুব সহজ সৰল আৰু অসম বিধানসভাৰ বা অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মানি লয়। ঠিক তেনেধৰণে APDCL এই অনুষ্ঠানটো উদ্যোগটো BTCত স্থাপন কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে এই প্ৰচেষ্টা লৈছে। আমি APDCLৰ বিৰুদ্ধে নাযাওঁ। আমি মানে ভাবোঁ যে BTC অঞ্চলতো উদ্যোগ হওক, কৰ্মসংস্থাপন অলপ, সেই কথাটো আমি কামনা কৰোঁ। কিন্তু উদ্যোগৰ নামত যদি BTCত খেলি মেলি হয়, BTCৰ মাটি যদি হস্তান্তৰ হৈ বেয়া কামত জড়িত হয়, সেই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে APDCLৰ দিয়াৰ পিছত 93 ঘৰ উচ্ছেদ হ'ব, এই কথাটো আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত কিছু জনজাতীয় লোক আৰু খিলঞ্জীয়া লোক আছে আৰু কিছু লোক অবৈধ বেদখলকাৰী লোক আছে। আমি BTC চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল খিলঞ্জীয়া, যিসকল জনজাতি, তেওঁলোকক উচিত মূল্য দি তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়ক। কিন্তু যিখিনি মানুহ বহিৰাগত বা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী, তেওঁলোকৰ BTCত স্থান দিব নালাগে। কাৰণ অবৈধ ব্যক্তিক যদি আমি মানে এই অঞ্চলত যদি স্থান দিওঁ, তেতিয়া অন্যান্য যিবিলাকত মানে বেদখল চলাই আছে, এইখিনিক আমি বহিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰিম। আমি ট্ৰাইবেল সংঘই বহুদিনৰ আগৰ পৰাই আহ্বান জনাই আছোঁ চৰকাৰক, BTC চৰকাৰক আৰু অসম চৰকাৰক, যে BTCত 4 লাখ বেদখলকাৰী আছে, সেই বেদখলীক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাই আছোঁ। আৰু সেইটো আজিলৈকে কৰা নাই। আমি দেখিছোঁ দৰংগা মেলাও ইতিমধ্যে মানে অবৈধ বেদখলীৰ কবলত আছে। হাইকোৰ্টেও ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে এই বেদখলীক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, কিন্তু BTC চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। ঠিক তেনে আমি যদি চাওঁ, BTC অঞ্চলত মানে বহিৰাগত লোকসকলক মাটি অৱতৰণ দি আছে। যেনে ৰামদেৱক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা তামোলপুৰত, তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত আৰু চিৰাঙত তেনেকৈ মাটি অৱতৰণ কৰিছে। কিন্তু ইটোৰ পৰা কি হৈছে যে জনজাতিসকল বা এই অঞ্চলৰ কোনো মানুহে একো লাভ হোৱা নাই, এটকাৰো লাভ হোৱা নাই। গতিকে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক মানে BTCত ৰাখি কোনো লাভ নাই। গতিকে BTC চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ আবণ্টন দিয়া বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই মাটিবিলাক মানে যি আবণ্টন হৈছে সেইটো বাতিল হ'ব লাগে। এতিয়া আমি দুটামান কথা মানে আহ্বান জনাইছোঁ যে APDCL হোৱাৰ পিছত ইয়াত চাকৰি কিমানজনে পাব আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে, জনজাতীয়সকল কিমানে চাকৰি পাব, এই কথাখিনি নিশ্চিত হ'ব লাগে। এনেই উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰিলেই নহয়, উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ লগে লগে বহিৰাগত মানুহখিনি ইয়াত আহি যাব আৰু ইয়াত বহিৰাগত মানুহখিনি আহি এই অঞ্চলৰ মাটি দখল কৰিব আৰু ভোটাধিকাৰ লোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব, BTC অঞ্চলটো আৰু মানে বিঘ্নিত সমস্যাত পেলাব। গতিকে সেইকাৰণে BTC চৰকাৰে কথাখিনি নিশ্চিন্তভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব যে এই মানুহখিনি ইয়াত আহি যাতে ভূমি অধিকাৰ নাপায় আৰু ভোটাধিকাৰ নাপায়, এই কথাখিনি চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ কমচে কম স্থানীয় মানুহখিনি 75% আৰু অন্যান্য 25% চাকৰি নিশ্চিত কৰিব লাগে। আৰু যদি সেইটো কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় সাজু আছোঁ। আৰু আমি এই 4 লাখ বিঘাৰ যিটো কোৰ্টে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কৰা নাই, সেইটো উচ্ছেদ কৰিব লাগে। ফৰেষ্ট অঞ্চলবিলাকত যি বেদখল চলাই আছে এইবিলাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে।
আৰু ফৰেষ্ট বিলাকত আমাৰ যি মানে জনজাতিসকলে পাব লগা ভূমি এইটো আবদ্ধন দিব লাগে, সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। যদিও অন্য আগৰ দিনবিলাকত BTC চৰকাৰে যদি এইবিলাক কথা মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ট্ৰাইবেল সংঘই আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै जों BTC क'अर्डिनेशन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघ BTC मोनसे फोनांजाब आफाद ट्राइबेल संघआ तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव मोनसे मावफुं मेल जों जिरायो। BTCनि 10टा जिल्ला ट्राइबेल संघआ ज' जानानै जोंनि क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ मोनसेल' आयदा लानानै मोनसेल' एजेन्डा लानानै जों बेखौ मोजां रोखोम सावरायनाय जाबाय। बे एजेन्डायानो जादों जे BTC सरकारनिफ्राय थार्मेल पावार प्लेन्ट प्रजेक्ट खालामनो थाखाय APDCLनो जेनाखि हा एलटमेन्ट होनाय, हा हगारनाय, बिनि सायाव दिनैनि बे जोंनि BTC क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघनि मेलनि गाहाय एजेन्डा बेनो। दा बेवहाय जोंनि बाथ्रा बेनो, थार्मेल पावार प्लेन्ट बे प्रजेक्टखौ खालामनायाव जों एसेबां माने जेनेबा जोंनि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों हेंथा हाला। जुदि बे थार्मेल पावार प्लेन्ट प्रजेक्टखौ BTCआव खालामनानै जुदि जोंनि BTC सरकारा जुदि रेभिनिउ मोनोब्ला, बेनिफ्राय जुदि माबा मोनसे बेनिफिट फैयोबा, एबा BTCबासि जोंनि थागिबि बर' एबा ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा जुदि बेनिफ्राय माबा मोनसे प्रफिट बा बेनिफिट जायोबा, मोजां मुलाम्फा जायोबा, बिनि थाखाय जों हेंथा होआ। नाथाय बेवहाय रायजो जानाय जोंनि थागिबि मानसिफोर, जेरै बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोर, बिथांमोनखौ जिहेतु उच्चेद खालायनांगोन, एभिक्सन खालायनांगोन। बे एभिक्सननि क्षतिपुरनखौ जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोर जायनाखि एभिक्सन खालामजागोन, बिथांमोननि नांगौ बायदि क्षतिपुरनखौ होनांगोन BTC सरकारा। आरो बिथांमोननो थानो थाखाय मोजां जायगा, मोजां न' बां आरो मोनसे रैखाथि गोनां थासारि सोरजिनानै होनांगोन BTC सरकारा। नाथाय जोंनि आपत्तिया नैबेयावसो, बे थावनियाव जेरावनाखि बे प्लेन्टखौ बसायगोन, बेवहाय जायनाखि नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर दंमोन, नन बनाफाइड मानसिफोर दंमोन, जोङो हारिनि जातिनि नामखौ मख'वा, बिथांमोनखौ बे जायगानिफ्राय बोखारनानै गुबुन जायगायाव दोनहैनायनि नामाव BTC सरकारा जि बेबस्था लादों, जेनाखि एरेन्जमेन्ट खालामदों, बिथांमोननो हा हगारनाय, न' बां लुना होनो नागिरनाय, बिथांमोननो बेहाय गोदानै संस्थापन खालामनो नागिरनाय, बेवहाय जोङो गोख्रों आपत्ति दं ट्राइबेल संघआ। जाय बिथांमोनखौ BTC सरकारा दिनै गुबुन मोनसे जायगायाव जयै दोनहैनो नागिरदों, न' बां लुना होनो नागिरदों, सुजुग सुबिदा होनो नागिरदों, बिथांमोना BTCनि मानसि नङा। बिथांमोना BTCनि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसि। बिथांमोना BTCआव जेबो डकुमेन्टस गैया। बे बुंनो थाङोबा बिथांमोना बहिरागत, बिथांमोना डकुमेन्टसो BTCनि बाहेरानि मानसि। बिथांमोननो जे BTC सरकारा बेनिफ्राय बोखारनानै इभिक्सननि नामाव बिथांमोननो जे सुबिदा होनो नागिरदों, बेवहाय जोङो गोख्रों जों हेंथा होगोन। बिथांमोनहा BTCनि बाहेरानि बबे जिल्लानिफ्राय फैदोंमोन, सोरबा बरपेटा, सोरबा नगाव, सोरबा हजाइनिफ्राय बिथांमोना फैदों। बिथांमोना BTCनि बाहेरायाव गाव गावनि जायगायाव थांफिननांगौ आरो बिथांमोनखौ होखारहरनांगौ। नाथाय BTC सरकारा मानि सार्थआव बे नन बनाफाइड, नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरखौ, जाय मानसिफोरा BTCनि नंथारा, BTCआवनो दोनफिननो थाखाय बिथांमोनखौ मोजां बेबस्था खालामनानै दं। जों बिनि हेंथा होयो। लोगोसे बे थार्मेल पावार प्लेन्टआव, बे प्रजेक्टआव जोंनि BTCनि ट्राइबेल मानसिफ्रा, ट्राइबेल सुबुंफ्रा, स्किलानो जाथों बा नन स्किलानो जाथों, स्किल गोनाङाबो नन स्किलाबो बेवहाय माने संस्थापनखौ मोननांगौ, बेवहाय माने थिसनजानांगौ, थांना थानायनि राहाखौ मोननांगौ। आरो बे राहाया जोंनि ट्राइबेल मानसिया, बर' एबा ट्राइबेल मानसिया बेवहाय 75% माने इमप्लयि जानांगौ, बेबस्था जानांगौ। आरो बाखि 25%आ बेवहाय माने जोंनि नन ट्राइबेल मानसिफोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जाथों। किन्तु 75% मा होनो 75% जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोरनो
बहाय माने साख्रि बाख्रियाव थिसननांगौ बहाय स्किल गोनां मानसियाल' मोनगोन नन स्किलफ्रा मोननाय नङा बे बाथ्रा नङा स्किल गोनांनो जाय बिबानाव जाय माबायाव दङ बाहाय स्किल गोनांनो होनांगोन आरो स्किल गैयि मानसिफोरनोबो बिभिन्न श्रेणियाव पदबियाव बिथांमोननो थिसननांगोन एपइन्टमेन्ट होनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो मोनसे खोथा बिटिसिआव जोबनो गैयै लक्ष लक्ष बिघा हाया इलिगेल एनक्रोचारफ्रा एनक्रोच खालामनानै दङ बेदखल खालामनानै दं बे बेदखलखौ जों ट्राइबेल संघनिफ्राय बिटिआर कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय गोबांथार जों मेमरेन्डाम होबोबाय दाबि होबोबाय जों धरना होबोबाय नाथाय बिटिसि सरकारा दिनैसिम एभेक्सन खालामाखै होमब्ला एकमात्र भटनि सार्थआव भट बेंकनि सार्थआव बिदेशिफोरखौ जाय मानसिफ्रानाखि इलिगेल भाबै लक्ष लक्ष हाखौ दखल खालामनानै दं जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोरजिनानै दङ बिथांमोनखौ बिदिनो दोनजोबनानै लाइ होनानै जोंनि 6 शेड्युलनि मोन्थाइखौ बिटिसिनि ट्राइबेल बेलेगनि मोन्थाइखौ फोजोबस्रांगोन नामा बिटिसि सरकारा बेयो जों ट्राइबेल संघआ जोबोद दुखु फोरमायो जों बाहाय जों धिक्कार बेनि थाखाय जों बिटिसि सरकारखौ जों खावलायदों सानफिननानै जाहाथे इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ बेबायदि भटनि सार्थआव लाइ होआलासिनो जिहेतु हाइकर्टनि अर्डार दंखायो बिजिरसालिनि मानगोनां बिजिरसालिनि अर्डारखौ बिथा खालामनानै गोख्रैनो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव जेसेबां इलिगेल एनक्रोचार दं लोगोसे फरेस्टआव जेसेबां इलिगेल एनक्रोचार दं बिथांमोनखौ इभेक्सन खालामथारनांगौ आरो जाय लिगेल पार्सन जाय बनाफाइड बिथांमोननो हानि मोन्थाइखौ होनांगौ बेखौनो बुंनाय जाबाय गोजोन्थों